she mama kwaba ediba attention TV so mo amu PSC TV and radio presenter ebaba na maji mekunya kese o attention TV so mo amu nim se na natele ne bebede he mekunya na sem gigitum edemu te se ene ye ohema ye dia ante se ne ohema me be pro ensem ego PSC ensem a etese ewo ye mamuna ene me babedwiri egu ho ede amamo de se ne nsembe na etwagu wo my Ghana de bia me ka kiro mo se me fa sembie hintamuda e ba no political aspect entertainment aspect bibia ne ho a me de be hintam even e ba no wo ye religious my say asofo nso so de nche se ne me beba be jagu mu e wa attention TV so de ma mo se ku ha nte se ma fa nte se no pabosuo no de se di gum so no kakra nsa no pabosuo no enye gidigide pete no kakra kakrante se udo siko na uwuram na ranse na wia no ebe de be ebe pie ha sana na ya na natil mbejansem no edegu ho amamo ene ede na etwagu ene de ndi ano odin papa ya Jackson ya Jackson je say o free movie kuma wood obia nim Yaa Jackson wo nim Yaa Jackson ne mama sewa na enyi ye wo kuma wood movie industry nim wo kuma sika kra ne Yaa Jackson wo nim Yaa Jackson no tai ne mama sewa pa na acte o ye tia bi akola no ye ne ho keten na ne na no ye penisem mama sewa no wo Yaa Jackson edru mi bi na ne nua nso so no be de be fe Yaa Jackson ne nua ye Jackson fo ne de omunyina nkwala ni nyina no bebre na ne papa no ye ka ebe ntuma de nkwala ni ewura ye movie nim nti Yaa Jackson wa hana nua be ma no so e wa hana munyina ye de be mu ye ne ma ye de be ebom ye kuma wood industry ni ma ye ho ha ye da sorry ya na ye said da yes bi na yesum Yaa Jackson so be sorry ye be bo nyum eni oni family nyuma ma Yaa Jackson hete ye pa ma ga na hu se we die Yaa Jackson wa bonyo man kasa ye oni family de no ene man beji din pan so oni family dada mpesu na so mudi kwadu na Yaa Jackson hwane kwadu no da she family enum ana sa anyum no minimu tuye ho nti wa betima tonyum no amaka se na natele anyum ni oni family emni ebe hiti ababa we na zi ebe hwe na Yaa Jackson ataliye je say o sha talent won sha ataliye na te se piercing na de boye furum Yaa Jackson de ne Ghana force de na ekosie ne Ghana fo be kikan bia eneme kamfo God's Revelation Ministry de amam Prophet Eric Akwasi entry eda ano brana be hu papa na ne papa emebo mpu 31st year ye ku papa se entwa wani enkohwe ba bia papa number no na edi ehini sa ewo screen na sesa nti peke papa number na frɛ papa ene ba bia wo ba bia faka na be si wo ablekuma usi ablekuma usi mesi wo Pentecost junction na wa cross road na be hu se taxi ewo ho na moto nso so ewo ho ne ope bia na wafa ofa moto no anase taxi na utima catch driver ne say obesi ewo William Street first no mo frɛ ho Lotto junction but say William Street no catch mate ni say ho na obesi ofa moto no so na catch moto ni say hard say na obesi unya see ya na wa frɛ papa number no frɛ papa be papa will be obema direction na say obema obi aba pick no do aba fefe 31st bra na be hu prophet. You need a prophet in your life. Without a prophet your life will never be complete. You need a prophet in your life so that you can just solve some of the problems that you are encountering in your lifestyle. It can be say in your family, it can be say in your house, it can be baby at your workplace, everywhere you find yourself no there may be a problem. So if you come na so ne papa enya encounter na papa betime asolve problem nyame ebe fa ne so na bibi a wo go through bia na wotime asolve ede ama onyame enhira so so apeke papa number na woni papa be bom asum 31st mu me do su ko ewo Yaa Jackson ensense me ya baidie ene ne dressing ya se Ghana fo be kan ho asem ene ne nyum 2 years na akwala wa act se Yaa Jackson se ne wadru di ano odin egusu keka saa ene ye da sorry ya
hey ne Ghana for yeti me na natili na me first person na me bebie so e de aye de be e de amama mati ne etwagu e wo ye ye nua ba ye ya just na brabom ya just na ware obi si na natili aye sembe na oka ne kasiese na so na natili ne wada so na wuru wanim ne manim ne mahoro dadaada e na mabeje konya no attention TV so ya just me se wa ware ene ware ne ye dey ya just na wale onu a say the old boyfriend 23-year-old boyfriend te say enko besie me kwaya masana ba ensabra boya mi obre e dey are we dey enko besie no omko twa omo ho wan say hey we am old boyfriend we am old girlfriend enti eja ye fa tuma mo ye ntuma no nche say ye nware no mo dey aware na wale bia keke da bi onya wale ne keke something wo ho bibi hwehwe ho answer na wale ne bebadi ya just na wale kwa wonyem ya just na fefu she's pregnant into pregnancy no nje say o mafa so e dey aye de be e dey awari ne say ya hye ne kenten nje say ke bentum ya just ne papa no enim guase de emfata kaniba enti ompanim guase o na busuum say ya just so ne maame so odifu oba so for maame pa enti wo mompanim guase eti say akola udi enim guase bebe fie na anya bia na Ghana for say mimisa ya Jackson papa ke bentum say ne be ya wali ye sebio se ne be onyiye wote ya Jackson petre na wali betimi agina na anya bia o Ghana for say mimisa ke bentum say ne ba na wali no adai betimi agina da bio awale no force wana Ghana for say mimisa ke bentum say ya Jackson kwa na yo ba wo Ghana ha chese wakofa nyinsan a chese da bio ye celebrate wakofa nyinsan a mo for what's up wale by force wana da bi se wonyem na se wo ebi skakra wo fie ke bentum kakra wo ho ya Jackson so adwuma o yes for so many years ono de onfeche she was lucky say ne papa no we movie industry ni na ne papa na de ne ba abontinti ni sika no wa na akra oba ne sika ye de be man bibi wo fie wo so ke bentum ebi wo nsem producer ebi wo nsem oban so ebi wo ne nsem enti how some of force ne say on because the guy that she got married to no he is not mature na your daughter to no so matured into matured plus matured it's called today how can they solve their problems when issues pop ups it shouldn't probably ba man on bet my that solve they can't because omo yankwala and on ma wale to bibia be yankwala no me de ebinim de be example Ghana for say ye hwe ye sister penyin Jackie Apia wo ba our ba answer na oye de be Ghana movie industry mo ba wa word e wo ho dada adenti na kono po de wan ka se bia me menya sika mro so anti menya enyinsen na me ye de me mo be ma na de be awale me force no it doesn't work that way Ghana for say ke bentum we die ade we ye die emfa ho sa nko antwa yie ama wom mesanso kra komanim kakra na mesanso de me sister panyi baako de enso aye emfa to ho nana aba na moa me sister panyi wo badada owo ba force nkonko wale ana da bi nyinsen ba nya by force say on ware fa mo start twempena no me yankwala e no ma twempena na age na back akra be count there but it doesn't mean say e was some force no mo ware nti enye fine ta ware we e be gina na because Yaa Jackson hwe ne dressing the way o industry the way o ye ne ho ne ade na Ghana for say na Yaa Jackson the way a wutie ya ete say wano awu ya say unim WhatsApp unim ne ekoso ne be na denti pa na wutimi nyem yesa Ghana for say me say Yaa Jackson ya na nya bia menu yaketoa wentimi am protect wo ho ana e na akofa nyinsen Ghana for say na tell me bisa wo attention to say that bi o sweetheart wentimi am protect wo ho na nyinsen aba wa kwa be twetwa ne wo ne ma biso ana e na Ghana for say me san kan che ne papa so say ke bentum ne wo ye obai die by force marriage ne die enye antwa yie cause wo ma oba na ye dey ewo ni so bi oba
wona na ebi ewoma na be man beba oh ebi adade me pacho wo mi ana me hye ya nyinse ba ise die na nema binti ene aye na nti na menti amafo na we die ebetimi aware na Ghana fo senke no die ebeto asum se ne mama sesan kwala mi na ma aware yesa aye te se mudi muye nkakre bi ese mudi sie mpo no entwa yie ni se nyinse ne kra de abawie so what I say aba na you ntimi reject o ba na se bi okofa nyinse normal part of life and na ne okọ na ni na ne oye de ene de na eno na nam ne kwa so ope ne se ya Jackson so akopa aba na waje na ni so e woni ne man mu nyina nti nyinse so de apie because omo ware na maternity na ya share yo shatare a kese nyinse no why so de sie de nso so I ti say suban ti say nyinse wo ye da ya bepie na nyinse so no emo enko fom ebo eko restaurant ya we die ya kana for say o pray man ni nyina na sabi I ti say wani nte sa e woni em na say ne wo ye bia hwe keke I say showbiz. I think it's a showbiz in Ghana for say showbiz na say wo so where you know it's a brand and I be out the Bible ntin sa na Ghana for no mo dwena sa wo niam ni nyina na enkyere say je say wonim WhatsApp na wonim niam bebre ntina nyinse ne ba because wonim niam bi a nka Ghana for say komo nwense wo nyinse no obema na ide be abasesie nka obetwentwen niam bi so anse na nyinse aba medama say mo jembre na mo hwe mo PSC na natere ewo attention TV so makram ndasene me ba hwie ensem no egu ho pole e de amamo attention TV so makram